izina rya Yesu ni Elisa. Turimo kwiga isomo ry'igisirimba, ariko mbere yuko twiga igisirimba abantu bansabye kugira ngo mbereke abantu b'abatangizi note bafata ari do kuri F sharp. Hari iyi ngiyi ndaza gusaba umuntu uri kuri kamera yerekane neza. Hari iyi ngiyi, iyi ni do, n'iyi ni do, n'iyi re. Hari iyi, hari iyi ngiyi, hari n'iyi mi ariyo gatatu. Hari iyi ku bantu bakoresha note ya F sharp. Hari iyi, hari iyi, hari n'iyi. Aha, fa. Hari iyi igize hano hirya ibone. Hari iyi ni fa B9 ngira ngo murayibona. Hari n'iyi, n'iyi. Noneho gatanu n'iyi. Hari iyi, hari iyi, hari n'iyi. Gatanu, 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 gatandatu, gatandatu, gatandatu. Murayibona guys? Gatandatu, gatandatu, karindwi. Nakongera kugakora muri dono. None isomo ryacu murabona hari base turimo turatwara gutya ngo reka dusuzemo beat yacu turebe. Iragenda hano hirya. Iyi ni right hand. Guys, rero iyo niyo base nashaka kubereka mu gisirimba. Nizere ko mwayibonye neza. Aho bitagaragara neza mutubwire dusubiremo kuko nicyo twaziye. Ni Elisa TV show ko musanzwe mubizi, mukore subscribe, musharinge, comment, like kugira ngo tubashe gutera imbere mu buryo bw'umuziki wose ushoboka. Imana y'umugisha rero tuzasubira naho ubutaha. Shalom.